Mira apo yewe ward ya Bosamaro ensemu ya bunge ya West Mugrango baigera obisi ya Jubilee ya ward eyo eriko segeta bamenyi bairi kibu nababwatani be kiama kya Jubilee bakwana ekerekyo nigo bamuchire oburayibwe county ya Nyamira asogutaikirania amagendero ao ekeroboigo bagenderere kumwakira ekoko Daktari Freddy Matiang'i bosibo bochorio bonene bo mwaka gwe chile fibere 25 na kabire Steven Nyarikembonde no roboti urwasobwime Nasomoyega bukwegora chiabisi chia Jubilee hase ward ya Bosamaro bunge ya West Mugrango ya Nyamira asaba bwatani ao basabiro mu gusinganere biya mentu mubaro bukweriki muno bwatani bwe chama ya Jubilee heriyo kwa Dr. Freddy Okengo Matiang'i Chinguru bosibo bochoru mwaka 2027 Ridia Saboke no morikyo monebwe chama ya Jubilee Nyamira na boigo Kareb Ruro moriki boigo ase ward ya Bosamaro epati ya Jubilee nebwenta abantu Jesus nebwenta kiroko ruwe enough so that uyo mindu Matiang'i Dr. Matiang'i nyole enough support ili isaine kuruka so na bonta tekota leadership yeito na secretary kuru Bosamaro leadership kuru county leadership kuru constituency leadership kuru ward tubwate na twins tonya tokore just abantu erinde banya ba membership tonya bageko benene inche nkoro kwa omweshimiwa Lydia Mora Saboke Goro igonkoro wali bonegere kitutu masara na seitogere North Mugrango igondo moliki omonene bw'ikiama ya Jubilee na mimi ninawashukuru sana watu wa Bosamaro mkiongozwa na kiongozi wetu ambaye is our only member of county assembly from the party of Jubilee ekerekyo nigo siasa che county cha Betanse asoyo kuriekero kyo bogabana se county ya Nyamira diu kyombagi amochia nyaribo asengwana yokwebanga bosibwe chikura cha 2027 unajua anasema ati anaibia kura hao wengine akina Nyambati akina Tomo Mani akina Timothy Bosire ati anawajua. Mimi nataka kumwambia kura zangu huwezi kuuza. Sema ngo. Mimi nitakutuma nyumbani. Orine jumbi Mwisho iko you must respect the young people of this county and give them an opportunity to transform. Asense moyo kwanera magendero Nyaribo wanga Nyaribo wanga kwa hiyo banga Bosamaro abenge pitina kitari tibwata manjongo Bosamaro tibare chile Bosamaro Perus Ondogo nomoswati ukoriye kirokyo botene bwa baswati ase county ya Nyamira kwa kisi tunasema lakini Kenya mzima imeitika na imesema inataka kuchagua Fred Okengo Matiang'i na Matiang'i ako na ujasiri na ako na wisdom ni hivyo ama si hivyo bwana shetani bwana lende kirokyo kia Nyamira na kicha Steven Nyarikembonde Eko TV Bosamaro Nyachogochogo county ya Nyamira.